Si ta la ma travay. Mwen mbouke la. Mbaka travay. Gran moun, eske mga travay kay moun? Kom, lo se a isi, ou, si ou yo baka va travay. Le fini si pa ta anble mda travay. Ou pa se mda mache bote dlo pou moun. Kom se a anble mda touche Amerike, fò mi ap morde mi. Mda touche Amerike. An fò ti chita la. Fò mi ap morde mi. Ban fò ti pose mi la. Mpe gran moun sa jodi, ha? Mewa? Oui, Wap dormi? Non, e pa fos men. Non konen m fatige, m komanse gran moun m travay. Oui, mkone ou gran moun epi mkone ou fati. Men si se travay, mesye. Oui, m travay. Wap se enkete. Ok, m ven la pou m ka pe ou. Wap pe, mi ta bon. Oui. Ese, m de gon ti parol lan kem bou blan, mese. Fom ta di ti parol la kanmen, m pap dormi aswe pou m ba di ti parol la. Oui, ou konen m fatige? Oui. Ki bagay? Ou konen yon bagay? Ki bagay? M go parol pou m dou. Ok. Men m bako we koman pou m dou parol la. O gen bouch, m gen sore wap jis di sa wè sou di epi wap tande. Oui, m konen. Men yon zore m ap dou. Pou ki sa? Paske m pa vle parol la pran le. Ok, ton anan le. Jis di m. Desan mi ton Mewa. Oui, m ap dou. Ou met poche. Poche. Oui! Ton Mewa? E ba ou modem? Non, m pa sou mango mi. Yon mango mi men kobo ala ka ou dir